有一辆米那瓦鲁萨有一次，一个罗米那萨玛米那瓦鲁萨诺我心里有，哦还有思量，还有一辆米那瓦。Taiva kemong ama pulat tiakan ti sejang kemasimalay pasaval.那大利巴格蒙阿玛布拉迪亚根第三人斯卡茨达斯阿格纳百万格玛西巴扎万。这一集呢，第6集，我们今天要跟各位听众朋友们分享的是我们大鸟部落的传统丧礼蹲战式啊，那是巴扎万那嘎西川样啊，成文大迪努鲁。就是我们大鸟部落的传统丧礼，我们是以蹲葬式的方式，然后在以前过去的文化习俗上面，那我们以前的传统丧礼呢，其实是一个非常的一个特别的一个文化习俗。那在大鸟部落的传统丧礼，大部分都是以蹲葬的方式。那其实后续就是随着时代的流变啊，宗教信仰的融入，那我们这个以前的传统丧礼也就慢慢的就是已经走入历史了。那这一集我们请我们的我们传喜老师、世江老师来为我们讲以前过去的传统丧礼蹲葬式的这个仪式，还有我们的文化习俗在过去是怎么的呈现。Tutsu lavia nga. Izwa kusi chauchi ke janumon. Dia muna kasitsayan no izwa namatsay akaman malem. Nusak chuta nas biuki sebelum i cumak. Shikaita icaca umakitaj pinisita ipukumakan. Kau numatsaya malikuya sebelum na pasazo wai tsemu. Nika kawai pasacak inalan. Kasi na po ka kuda na watsaso. Kau pasazo wai tay-taylin. Lalo na matsaya malikuya. Kau ana biuki alakya ka malibal na matsaya cumak sebelum cumak. Kau lako ini ka sasakuyo. Kiko mudaya kaya kaman ka sasakuyo la. Laki kuman kayo chini pa pupunta. Kadi chini pa pupunta ka sasakuyo. Pagkasumtang ta kano ko kibada ka na magkakamal uya nga tan kasasa ko nga no iza picha vila ui amatsay ayatas nya majojo ashka takma kana yin azo na may kutsuro pinicha tarijik a itakay a itararakuya nga ya kasi tsen izo na matsay ano izo cha haku kasi tsen na may tutsu haku azo piso shika nga matuna payakang kau timicha kasi tsen tinuzong ta shivatsavatsak na maukala-kala kau siya yaji zuwa tapulo na na may to so neto so vungutin takasi neto so kau zako na may no sabi ito na zako na may to so zako bay bay kas maja satsubudan ngayon no limavulav ayata sauye ta paiwan limavulav oy izo wa sauye kau kau nga sa siya kau nga nakamay ba ay nga sana ku kaka so ay nga ku kaka na kinama ko na nga ko subay ka naman pawang ta siya kinichuan kaya nga man matumala-bala ka tanan na matsaya nga so kau timicha paiwan posa osa kichin tatatan ni maja kinatsabasan ko tuso nga payahan tuso nga ni mararang ko anya malakashika kuda kacak ko ipin kacara rawan na may tazwa si kuda na ni mchao aza na balawa pavayan inaki upputs na upputs oy upputs aya tamaw kau izo itong oy izo itong asi aya izo way patata dyan na may to susumupo-supo kau no itakadaw nga ya no itakadaw nga ya vunutsong to ita kadawa nga ya ano rusa kadaw ya vunutsong
第二天ayan na may tazua kau o kalya-kalya numatsa ni maju bayan siya ita sa kizakiz so kisam so itaka daw oy kau rusa第二天ya no kimaya itangat sabi rusa ngat sabi salingat ya maju tu ino nga nya machalala ya mereka keminta puingau kau pakai vadak ta puingau to makatia zo ti maju ki sana pakai hasia ya au pakai hashi punika kamalmal aza puingau tapi no tia kan ya tia kan meto so tia maju na jimajasta ke 驻麻县跟小刀里呢都说，就是我给他们的给他们那大是不是什么那几个人他们就那么在这不用好，给他们他们就这么个给他bahang好，把木个给他bahang 声音就变成哦，ima zaman na kuala kautan moyang tazanya pinakazo naman ni may mapukahon siya naman na ima sa timunikat sa umula tayo dito timong aya kumlang nga tazo ako kumaango sa makashikita kung makakata hay sa tin to na kasi yung juju to ku may tazo pagkakashi na may tazo shi sa so yan 好，刚刚老师呢，以上讲的大概是说，在以前过去的时候，老人家办那个丧礼的时候，都是像以前不老人家过世的时候，像因为疾病啊、自然过世的，就会埋在家里面啊。埋在那个家里的主屋里面，像意外过世的，以前就会埋在那个山上。意外过世是不能进入部落，这是非常忌讳的。那只有生病啊、自然死亡的啊，才能放在家里。那不知道什么原因后，老人家都跟他说，他听老人家说，以前这样子放那个尸体的时候是都不会发臭。这样，以前的那个往生者都是用蹲的方式，然后放在那个竹篮里面，因为我们以前没有像那个汉人一样是有棺材这样可以躺的，以前我们是用在那个竹篮里面，然后以蹲的方式这样，就是放在里面，然后就会用竹子穿到那个竹篮那边，然后就是会抬它这样。然后像以前人家会说，像往生者要埋葬的前一天就会守夜，然后一起就是对这个往生者感念啊，会悼念他，然后就会用吟唱的方式的哭腔去怀念这个往生者生前的一些跟他的相处，跟他的一些故事这样。这个习俗在我们这边是。就是会一边哭着跟这个往生者这样子哭在，就是眼泪会就是流在他的身上。那其实像现在像汉人的习俗好像就是说不能把眼泪就是流在往生者的身上。守丧的期间呢，我们女生都会戴那个丧帽跟丧巾来守丧，然后来计算就是他过世走的第几天的话，我们都是用那个绳子绑起来。第一天的话就会绑一个结，然后第二天的话就会绑第二个结，这样子来计算的这样。那如果是像男生要守丧的话，就是划一刀在木头上面去算天数这样。那差不多在过了1年到2年的时间，然后那个往生者的家属就会找巫师去询问说，这个过世的往生者有没有就是在另外一个世界有没有跟其他的家人聚在一起呀这样。那这个仪式这个仪式不能只有一个巫师做，那其实它有点像是汉人的那种观落阴这样。对，它就是大概会有2-3个巫师就会坐在那边，然后做仪式，然后用苎麻线跟巫师刀开始吟唱那个招灵的歌这样，然后就会这3个巫师其中一个就会被附身，那个往生者就会附身在这个巫师身上，这样然后就会变成不一样的声音，然后就会回答家属的问题，说他在别的地方过得很好啊，这样什么什么的，对。Sampai taga ko si paspuan siya naman po ulan
ka takiba-kiba ko subong yang ano Chevilla Pilas Akadaw。下午，谢谢大家的收听。